Om Swastiastu. Nawagang pamirsa sareng sami, Ida Ratu semeton didang sareng sami. Malih didang kepaice ngawajen cerpen kocap. Iriki mangkin galah purnama becik pisan galahi mangkin. Cerpene puniki kekawian Inyoman Agus Sudipto sane mejudul Ngerebutin Abu. Inggih mangkin jagi digelis wajan tidiang. Sebet tu sing nyidayang kebang mensari negak di bataran Sakopati sambilang nyait canang. Limane iteh metuwesan busung saget yukne nadunin jeri limane ngedel getihne ulung tu sing ada sakit kerasa. Ento tuah tatu di sisi aluh ngubadin nanging tatu di tengah dikenehi apa ubane. Gisiange jeri jilimane ane metatu apang tusing buin pesu getih jemaka ngelap sap sapine getihne ane pesu buin mensari iteh metuwesan ngailakar kulit canang subo pragat mare mensari ngalih yeh ngumbahin limane. Anu inget mensari aja uyute dibi dini dinatahe pianakne ane ban miare lan meting-meting ngedenang jani subut tusing dadi tuturine pada galak pada ngaku beneh lan ngelah pematut pianakne ane cendikan ban sebetne lantas megedi. Mensari tusing nyidaya ngomong apa mendep tusing kerasa uliang ingetang uyute dibi yeh peningalaning merebes ulung ulian tatu dikenahne. Patut caro ketelan getih ulian tatu dijeriji limane nanging melenan sakitne sambil nyusutin limane mensari ngame-ngame kumane. Beli dija jani beli mantongos tegarang tinggalin jani pianaki di lemah megarang ulian beli maka dadua ngaku pada ngelah suwadarma teken guru rupake lakar ngupacarain beli pinaku penauran rene maka dadua ngelah pematut lakar ngelaksanayang upacara pitrayadnya kadi kenehne tiang jani paling dini beli maka dadua ento mula sentano arep mula saja ngelah swadarma mepenauran pitra rena nanging kenehne tu sing adung dadi ne dibi
dini mayagan aja ko dadu aget Imade Sutamo nyak ngalah lantas magedi saya ngomong apa sebet sajan keneh tiange sakit 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 sajan keneh tiange beli kekitu mensari mesadu ngajak kurnane ane subuh tusing ngade subuh duang tiban kurnane ngalahin kemuluas ke tanah wayah ulian sakit ane tusing nyedayang ubadin jani pianak ni ane kelihan wayan kaste ngelah tetujon lakar ngupacarain bapane apa ngengal mantongos ane luung caro anake ngorahang man suargan ipuan sanjo adine telpuno apang nyedayang nyelegang galah mulih lakar rajake mapitungan di subane adine teke lantas wayan kaste nuturang indik tetujone lakar ngupacarain bapane sujatine Made Sutamo situnut bapane lakar kaupacarain nanging indik tongos lan ajak nyen lakar bareng laksanayang upacara pitra yadnyane ane dadi pitungkas Made Sutamo tusing satinut yening bapane kaupacarain ditongos lenan teken nyamo dadio Made Sutamo ngideh apang bapane kaupacarain bareng-bareng ngajak nyamo dadiane apo buen kulite utawi kawitan dadi besik sinah sekancan karyo sido memargi antar ayu nulus durahayu tusing buen ada istilah fanatik wayan kaste tusing cumpu sawireh pejalan upacara pitra yadnya ane kelaksanayang didadiani begeh tusing manut teken sastra upacara pitra yadnya didadiani tuah kelaksanayang sebatas ngaben tur kapuput ban ide pedanda Buddha tat kalau ngaskara kelaksanayang ngaskara Buddha mekejang sawane ketapak bansang Buddha sanima peragayan ide petanda Buddha yening subuh ngaskara Buddha dadine tusing pisarat buen ngaroras pejalan upacara ngaben cara ento subuh ketami uling nguni lan setato kejalanang di dadiane manut papinehne wayan kaste subuh suwud ngaben patut kelaksanaan upacara ngeroras apang jangkep puluh paline upacara pitra yadnyane wayan kaste ngorain apang bapane barengang ditu ngaben lan ngeroras di paguyuban masal yening ngajak begeh bareng megae irit biaya tenaga lan galah cutetne efektif lan efisien cara basa anak jani turmaning wayan kaste subuh kaangkat dadi wakil ketua panitia ditu sawireh wayan kaste tawange ngelah kabisan lan subuh lapah pesan matur ke griya lan ngiringang hidup pedanda dadine sekancan pemargi upacara pastike wayan kaste ane ngantara yening dadi ideh tiang beli sing ada jelek nih rago megawe ngajak nyamo dadio tiang ningeh urtu buen atiban nyamo dadiane lakar ngelaksanaan pitra yadnya ane ajak megawe masih ajak begeh patuh pejalane lakar efektif lan efisien gitu pesaut nih meme Made Sutamo metuweling beline beli tusingnya sawire yening di dadio pitra yadnyane tuah nganggo pedanda Buddha yening di paguyuban masal nganggo sarwa sedaka tur upacarane ane kemargian utamaning utama jadi astun kitu beli semertine irago nangun karyo ajak nyamuk kuang lebih nek enu ngajak nyamuk nyidayang saling paras-paros lan irago enu pakilitan kawitan cutetne tusing beli ngedot apang ibapu pekaryana nganutin sastra lan yadnya ane kelaksanaan yang satwika yadnya
Apang tusing pojol pejalan nyani tur ibapo tusing kepanasan ditu. Cungkeng sajan pasautne wayan kaste nimpalin roh adine. Nah, kengken subo kena beli ditu laksana yang subo tiang tusing milu-milu. Nah, amun cai tusing milu-milu inget tangguin pidan. Ada pesan cai nuntut warisane bapo. Sawire cai subo tusing inget ngajak suwodarmo teken guru rupake. Depang subo beli dini meragatang, pasti ke pragat ban beli. Lantas Made Sutamo bangun tur megedi tusing ngomong apa buin. Ben sari bengong mepangenan ningalin pianakne matungkas buko kitu. Wayan yening dadi memeng ide ada pesan kanthi matungkas lakar ngupacara ini bapo. Kengken carane wayan madungan ngajak adine sawireh bapo lan meme pasti lakar ngandungang awak teken wayan ngajak imade pinake sentano arep ngelah suwodarmo paduh lakar meredekang bapo lan meme yening subutu sing ado. Ento ren panak memene ane cenikang apang sadinut teken kena beline do nungkasin maro ajak mitungang subung ngalang berangdi lan ngedebras megedi buku kitu. Nah, nyanan meme lakar nuturin lan ngorain. Kasuksman ngupacara yang guru rupake tuah keneh anelas caryo. Pakedek pakenyem lan rahayu endo subuh kasangguh swarga. Yening cara kene subuh matungkas apo ibapo ditulakar nepekin swarga. Miribang ibapo ditu mesel-selan ulian pianakne lakar nangun upacara mayegan lan matungkas. Apa ento tusing mekado ibapo kepanesan itu. Wayan kaste mendep tusing buin nyautin raos memene. Lantas wayan kaste milu megedi ngalain memene ane subuh gedek nepukin pianakne buku kitu. Mensari lantas bengong negak mesadah di sakopate sambil langeng ngusuin sirahne ane sakit. Miribang tensine menek. Subulungan bayune lantas mensari nyemak HP lakar nelpon pianakne Made Sutamo ane megedi tusing mawarahan ulian kenehne sebet. Om Swastiastu. Made dijone subuh neket di Gianyar. Om Swastiastu me legang itunyan tiang megedi tusing mawarahan ngajak meme. Tiang lek sajan yening ento lanturang bisa dadi iya gede. Ento makade tiang lungan megedi tusing ngomong apa buin. Nah, meme ngerti undukin tu. Jani yening dadi memeng ide. Suwun malu pada ngaku beneh lakar ngupacara ini bapo. Lamun lakar setata kekini sinah sebet pesan kenan memene sedih meme yening Made ngajak wayan tusing ngadung lakar ngupacara ini bapo buin pidan yening meme subuh mati ngidiolas ada pesan subuh meme upacara ini tusing ente ane mekade meme man swarga tongos luung di kadituan tuah lakar nganutin karmo meme di merco pada. Upacara pitra yadnya tuah cihne raso bakti lan galah mepenauran ipianak tekening guru. Guru rupake nganutin lascarya. Yening cara kene pejalane ulian pungkas lan ieu apokaden sang pekaryanang man swargan. Made Sutamo meblengsekan kenahne maro tuturine ke kitu ngajak memene nanging tilah Made Sutamo tusing sitinut teken tujuan beline kene name yening ibeli nutilah kekeh lakar ngupacarene bapo di paguyubane cudetne tiang tusing lakar teke mulih. Depang dorinan tatkala di dadio ada upacara pitra yadnya tiang lakar ditu marengangi bapo
tiang nyidayang usahakan ngusahayang beo depang subo pada ngelaksanayang suadarmo dari piana ya diastun tusing patuh pejalane yening kitu menkengken lakar penyamat anake Juma men made ngajak wayan tusing lakar mapuikan sekayang-kayang yening kene unduke apoi bapo di kadituan lakar bahagia nepukin patungkas buku kene kadung pada ping 100 ngelaksanaan saudarmo mepenauran ngajak guru rupake lamun kedasarin bahan tungkas apo lakar nemu rahayu perjani HP mati ange ngajak Made Sutamo men sari ngeling maguyang mepangenan kadi remuk tangkahne ngerasayang penampen pianak nih buku gitu pada kekeh ngaku bener tusing hitungang indik lan unduk apa buen lakar ngitungang kenah memene buku kekini mau keda dua pianak nih ngabo pabenah pedidi tusing mirengang tutur lan ngidih tatimbang ngajak memene ane nu hidup ane nu ada kengken unduke yening subuh kalain mati apa sujatine ane kerebutan apa ane katungkasang nyansan kelih nyangsan rengke lan kaku ngabo pepin dadine aluh sajan nelung lan sambeh mebrangkan yening kene ngabo solah joh sawat peliat nemen sari puyung suwung rawang ruwung tusing ado ane lakar arepang buin wayan kaste jani subuh nyasat ijek nyiagayang pejalan Pitrayadnya di paguyuban nyabran wayan kaste ngaturang ayah nyiagayang runtutan upacara ane lakar kelaksanayang mensari manorino apang teke ngaturang ayah marengin megarapan di tongos peyadnya nih sawireh ibapu pahayu ditu kabarengang ngaben lan ngeroras mensari metakon untuk unduk pejalan ngaturang ayah teken wayan kaste wayan menyamo dadiane tusing kaurain apo buin penyaman waris lan pasidikaraan apang man ngejang dakin limo sawireh ane lakar kaupacara ini bapo unduk ente cara tusing rungwange ngajak wayan kaste di paguyuban tusing kuangan pengayah ane lakar nulungin me kamu tusing ado nulungin negan bade dadi nyewa zaman jani mekejang aluh ani utamong lapis pasti ke gagaine pragat apang tusing sangat ngerepotin anak len saklek sajan pesaut newayan kaste cara anak punya tanpa tua ngenang pesu papinah bawa ane dadi tatu dikenah mensari tuah pianakne ane cenikan I Made Sutamo tusing teko mulih ngaturang ayah sabilang telpono tusing tenang kate I Made Sutamo tusing rungu teken pejalan upacara Pitrayadnya ane kejalanin oleh beline subuh pegat batu sing syarat metakon apu buen maadungan lan mata timbang cutet nih pegat dino puncak karyo ngaben subuh teko makejang sawane menek bade tumpang salu wibuh sajan pejalan upacara ngaben ane kelaksanayang di paguyuban nanging suwung gitu ane kerasayang oleh mensari sawireh pianak di I Made Sutamo tusing teke apuben mantu lan cucune lakar nyumbah sawane bape upacara ngaben subuh kelaksanayang di setre abu rantasan ane katunjel jani subuh menek kepengiriman lakar ke anyudang ke segara tanpa tepi
buen roras dinane puncak karyo ngeroras kelaksanayang. Mensari marengin upacara ngeroras kanthi suwud. Nanging tusing genep kenehne sawireh pianak mantu lan cucu tusing teka ngaturang bakti. Natak tiis lan ngasti tiang apang pemargine ibapo kasunio loko ayu nulus. Sajo subuh ayu nulus pejalane yeneng ada keneh tusing tulus. Sebeng ne mensari layu ladus nyanan jam roras peteng lakar kelanturang upacara ngeliwet lan lakar ngeseng sekah lantas kauyeg nganggo tebu ireng. Suud ento kapenekang ke tengah bukure lantas kaanyudang ke segara apang manunggal ring sangkan paraning dumadi. Mensari bayu neon sajan. Lantas nyelempang di kamarnya. Subuh kati jam roras pedeng mensari tusing ado teko ketongos peyadnyane lakar ngeliwet lan ngeseng utawi nyedut sekah. Upacarane tilah majalan. Suwud ngaliwet kelaksanayang upacara ngeseng sekah. Api lakar anggone ngeseng kauripang lantas gede ngorob. Sabilang keluarga ane ngarepin sawo pada iju ngeseng utawi nyedut sekah nadak sare listrike mati. Mas Surya anake ditongos peyadnyan. Jadi astun listrike mati nanging enu tilah ngenah galang ulian api ane nyedut sekahe ngeliget gede ditongos ane lenan ada masih api gede ngaliget mebelat buen telung pekarangan teken tongos peyadnyane. Nadak sare anake ane itah nyedut sekah mekesiap nepukin ligedan apine totonan. Umah puun. Keto anake ditu nyamatang begeh ane melaib nyagjagin umah ane pun tu saget wayan kastung ngeling meguyang ningalin umahne subutlah pun dadi abu. Mensari masih milu pun ditu patuh dadi abu. Duh. Inggih asapunika mersedayang di tiang nagingin yening wenten galah malih jagi lanturang sinap di tiang antuk paramo santi om santi 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 om.